Igiceni iria tafanitio kiroko kia umuthi ni maabitha borithi wa wathani wa matura itura-ini ria Kabetiru Kenya Kabare gicugo kaunti-ini ya Kirinyaga igitongorio ni County Commissioner Hussein Alaso makihungura micini iria njohi ino ikoretwo igithondekerwo. Kuringana na Alaso, mahithukitie njohi ino iria marekwira ina thumu na iria ikoretwo igikirwo cuba-ini niguo icoke yendio, o undu umwe na kemiko muthemba wa ethanol iria ikoretwo ikihuthika guthondeka njohi ino. Inaonekana kuna mtu anajaribu kutengeneza pombe kienyeji hapa bila kufuata utaratibu na ile sheria ambayo inatakana. Kwa hivyo tunakuwa na wasiwasi ya kwamba huenda kwa hii ni baadhi za pombe zile sumu ambayo inazoa watu. Ihinda-ini riu mihuri ya KRA ni hithukitio na irererikana ati imwe yayo ni ama, undu uria aracugite ati ni mathiete na mbere na guthuthuria kuria ingikorwo yumite. Na kuna ethanol imepatikana hapa na substance zingine na stamps ambazo zinamilika ni fake za KRA, lakini tumemwambia officers wetu wa DCI wachunguze tupate mwenyewe. Sasa hapo mpatikana tu mfanyikazi peke yake, lakini ipatikane mwenye hii vifaa ili tuweze kuchunguza zaidi na tujue haswa ametoa wapi ethanol, ametoa wapi stamps za KRA, ndio sasa uchunguzi wetu ikamilike tuweze kupeleka mahakamani. Muruti umwe wa ira uria urekwirwo guthondeka njohi ino ni aikitio ngono, indi mwene njohi ino ni arerikana guthie riuriro, Alaso akiruta mukana muhiu kuri aria maratwarithia na mbere thuguri ino ya njohi thumu. Na kwa hivyo tunawaonya wale ambao katika biashara wajua kama siku yao their days are numbered. Baada ya njohi thumu kaunti-ini ya Kirinyaga ithiete na mbere na kunyitithio thinga, maabitha makihita ati matigwitikiria thuguri ino ithie na mbere. Handu-ini ha Inooro TV kuma Rukenya gicugo kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.